Hi ma'am. Ma'am, how's it going class? Video record load door bani ko. CISF Constable Fireman 2003 की 26 September da thagi ba mes ki question ko manga lakani magi diko adugi question ko manga adugi direct question duni ko na du kada yam lugi ge karam lebe na question hangi ge du khangora si ko aduga ko gi hanak recruitment salo badalam jeng ambira ba aduga hausikan di competition ni niyom sumna tawrobani na return da lehoning draba mai mak wangna mai pakning ba sata lei taraga diko yamna paisa sauk da bida ko CISF Fireman gi atopa base ka punsin mana tab only Fireman khakta gi ko sata tara lakera kul lakera dugi base am ko sinjare adum hoji offline class u lei adum hoji online sata khara lakpa hore live sa dum thaga ni recorded class orga video ina su fangan ba oidwini offline jawar su live jawar ani mo video yeng biya ni mobile app ai mobile app to vision Manipur online ai na hoji phanga bani ado video di ama ta hakotri bani ado staff ani amada video hakot na bukan scenery buko aina tabak tu pangthok pai tabak sin mani na aina taw ngamdre buko adu video so dum yaw class oiduni timing na ni pa makhai dagi tara makhai oiduni content number se agi mai le se sidi yam tangai phadaga na to biro ai ju kitang chin bo ye hojik se gd gi chu ai tawri basing se exam man tam naksilak pugi kanna nai na ba matam moi bugi ko aduna sigi ai gi staff ke number ani se sida ji dum to biro ko adu de hojik myam class se horage aduga sigi CISF sta noi gi thadu se kai kai no hai taraga di CISF ki Fireman to du se question Fireman is a question ko Manipur because 16 plus na tan noi leibuda ha kya ne leibuda 16 si 16 Manipur because si lei ko noi munara ja gi sata sing ko doi thawa yoro phano honoro ko noi ne am phang mamang da ama su khan gi bani ko iram sipai de gi pre mai na ma sigi kanu is da khalle ko si exam si da ko yengo adu sida tawdu se maths ka reasoning ka english ka ko ziki ga hariba subject mari ji question ko manga laktini ko aduga 25 marks maju TCS na lobani ko aduna SSC ji di pattern oiduni adu question ji nei na kanda su khangani sir atopa class laibro angan base me am waro bino aina ne noi mi du yamagadi adum angan boy ju singe bako mi yamdraga di sinbo wani keno matamda base ama si sindu ju subject mari ni ngone maths english reasoning ziki kosi mi manga tara ga dam base luni akoni yane tasun noi kesu nungai roi adagi ai di team di oza tari na pulla semi ni oza me am sang ko di subject mari ni ko sia jam dro oza mari sangani adu khan da noi sata tara rak pudun ko na punti akoi phi budi offline da lising manga long ne bu ko online da ani sawang long ne ba live yaw bu kam bu gidi ado video jo phangala ka dui ni staff su mari ni thami content se mata la ka dui ni tela matam da sa bo ba taw dui ni kitang samjil laga expected oi ba question jing da am fu nei na draga di nang nang oi staff mari sanga ini ado noi manga tara gi dam to be sam sem da khoi da awa bo oi noi hana si wari sana ong se bu noi lan log da na ko na haire se practically to tawda ngamoi da baduna noi khare yam awar gadim pha okay sir na apamba da dum tawse da phagada du khanari ne ai apamba tawroi ai ko jawai ba khoi je ko noi dum su khara ka thok tuini ko akoi ju noi khare yeng bi ba ko na ju noi yeng bi ba ni tanar ko yengo noi kono dai jo yuna kariba noi muslim yam ngam he dai na sangai phom da ko niam tawra mane du moi ko na ko li tawra ma ko ai ko pau phona gi da phona dar ba kambu du su noi adum contact number lei te call to biro hoji kiti question nei na rasi ko yengo aha mamta da question hoji kitu khange ko mamangi previous ni ko ne hana de knowledge library ji haina rone se knowledge library ji ne hima when a soap and bought a sofa she got a discount of 30% on this if she had got 30% discount she would have saved rupees 2000 more then how much did she pay for the sofa du ma lupa kya pigi question ji kya taraba no kholongam re use mana dukan sala sofa le re kya tara le rakpa 30% tara le re ba mana ke do ba 35% discount ji oina phangam tara gadi lupa kya ta biru puno sam du kuntra tara puno tra amana kya tara pa sam da kutare ba yam ta biri e habani da yam ta biri ne mango de paisa kar kana hodro kyam kana be heli ba mana lupa lising ani hele adu ta how much did she pay for the sofa sidi within second hor pe adune ko second hor pe adune angkha ngam gro क्या था ये ताबरो बी ताबरम थारो
Yarbo? Ay taage question kasi tapna taksi ko ma'am si answer di without pain das hot pangam ni adu di manga ne thokot manga ye ladi kana 40 mari lane adu ma pi 70% atadi e tarisi sume ko kana no e college ya wirang bam polis maitai polisi hana gi sato ibra natra no bra sume adagi thabak satpai matam yaure horen halaga yengo tabak sathurasu kedarasu live class yaw kangbu se live ya hodrabo video record phangan ba haiba se nan anytime ahing nongai de sangera amada sangera dum yengbe aduini ko yengo se question jam lu bana te ko leben gd tha ssgd tha ba kangbu na ha de ko sing chale ba i satra myam moidi nongai duini ko myam yenga se ko ahamada nang na sumai khalo posagi maman se mark price ko pot amagi dukan di yolaga leibam tha yonaba maman nama moina frita posai maman lupa sukpi haraga thabam thengna bram mrp tharaga madu mark price ko angkagi londa si chapter maming na discount haiba chapter dugi neba lupa sama pi ba poni khalo mark price size mrp ga haidu neba ko maximum return price yonaba maman do lupa sama pi ne lawra se ai handa is hol ler madi khar wani ko ngasi gi sidi kaino ha matamda theory 9 tak puna to question ku manga direct question nu nei na bani na kitang dei noi wa ba yang khale khang ta re da na do ai ko anda bra some people put 25 kya no tar ja mada 30% period kya da ma le ram ne 30% ta thokre discount ji tare adu ta 70 da ne lai du si na tra okay to badabu 35% tar magadi 35% ta lupa kya da 65 to ina you loidro habadi natraga mana lei taragadi 65 lei duineba amagi 30% taraga na ma lei du 70 ma kya tungjai akon mai lupa manga hen tungjadro 70 da leibaga 65 lei manga tungjadro kana baji si lupa manga sep to phangeba tawbudu manga sep to phangbodu asengbada de kya ne hari lising ani ne hari asengbadi manga sidi asengma bilu na te ba akona loksin lubudagi phangakpone wadana manga si akona sep to si lupa manga oba ratio da di manga oi matam aseng madana lising ani ni adudi ai 4 km ai video hana yang leba mina di khara di khangdu ni 4 km ka pandu ni amagi di amaro di yela ni kya thungya sa samari thungane base ta di wani ni kisi tare man lady paisa du to man lady du sidana tro asagi ama 30% taraga 70 ki puto 70 ni ki puto ke di amagi nasi oi ta di 70 ki di samari edu ma 70 la ne habani da ado haji kolom tha dana sa hai nei ko ai nan sa hagi matam da kolom suta tha gi de iralai na salo hagi da citric se siang ka je lai adu no ne hena hina na bagi da to ma ge hein discount ha se ta ji ta kha na ina siguma question je mayam ma nei nar ka na di no gyan ta ba hel khine bu ko makok ti tal ka na di yaraba sime yani ngi ko me sidigi hen ba lai ba method lai ponte are ko tamna ta ba ni gyan ta ra ba ni ko sidigi hen samjin lo hor ke di 30 ga 35 to na si en thoni thungai bu for 400 to ga si tak puri na ne admaina holo se ko ado in kitang ku in explain to bi bo ne ya ba gyan ta gam bro anda nang dikhar wa ba nang min kari muhibur nang na kari mustaqim okay na yam hangama ne phobitek la sangai phone de sangame dagi mayam para som de jam hangame sandi da re da lak da sum yam lai re lak ti lak sar sunu ko akoi gi di akoi na isor khurmi je coaching to ro mina kitang jo ko kana hobul di pa me do oza akoi mari sanga da oza sing ji par pung da khoi oza ji khoi phajana mo ju hona ra content se ma tak na bini ne khoi paisa ji link na to de khoi di ko oza ji smart boy oza an to ko ne yam do noi kun mu su dra ga de khoi so coaching to ri ji mang he mang ja bani hele ai than ya ne na pang tak por ga de su kai da adu na tam ne no ko pare adu yengo noi na friends akal jawning bole bising do yam saw paisa su na te lising manga kak ting thuoga offline da saka mo ji kan to lising kai matak sa do ni sinum ya bran khale ko dili som da kai da tong nari physi go in ro ga di atai tai long na yeng ga de khoi ji ya bran khale ko thani da 5000 ase adu yamuk so video zum pira ka de app ka sa da na tori mem so ko he da na yengo noi na friends akal le ga di kai do ga di ma noi so tong na bu da ha ro yengo matak next question 2 lakhs if the product of I set of two numbers are this my the number khara soiram ngane khanga product if the product of LCM and ICEP haidini LCM ga ICEP puina fol pirame
See, and if the product and I save, sorry, chumi. Product amasung masing ani gi purina ba amasung I save ka piramani. Sina kaya na masing ani purina fall. Sina kari masing ani dugi I save LCM the greater number du puthwa bani. Ko yare kisuna te da du I save na tro piramizya. I save LCM puthwa yare. Ko yeah, find the greater number here na sawa number du puthwa bani. Ko muna taro ma piramiz masing ani purina phone du sina tro. Masing ani purina phone du si lere. Masing I save na kya ne ba 20 natra. Adu ta de myam ko ai khoina ne masing ani do ke do tara I save na masing khudi muk tu yen ja ga dau ne ko masing ani du gi I save na ta pyramid I save tu na number ani mak yen ja da ba I save na number ani mak yen ja dau ne ba mar hangi number du kana khwai chaw number du ham na tro adu I save ori ba 20 ani yen ja ga dau ne ba number du I save ni yen ja bam thue ba adu I save 20 ani yen ja ba kana no 20 ani yen ja ba 7 na yen ja dau ni 4 na yen ja du ni ko 20 ani yen ja ba kana na yen ja du ba 7 na 4 yen ja du 7 yen ja bra yadre 4 yen ja de 7 yen ja bra ya 4 ne ya bra yadre 4 na yen ja 7 na yen ja si tare column su ta tha de no pen column thani ngai maram leite ko 84 is the right answer without atopo knowledge sang drasu ye aina haning is gyan ta bro masing I say piram base atai si kaim pizas no I say piram base ta khoina khangba ngame madudi I say haibasina piram iba number du yenja bam thok tru I say ki meaning zikari have no nang khangbra mana kitang haiba male nang di chonbra sola su kaim ha khalunu ko ado forget ka duini ba ason ba gi oiba ku tak lak tak tor ka din nga sigi de na noi jana ha ori do ne SSC GD 11 ne me sida hangai je GD 11 ko ai ma ma ke se formula du sin ro sida masing ani gi I save sina ne I save sina pyramid number du yen jani khudam mo na ha gi no gyan ta he na base mayam 12 amasung 18 go number adi leire mabani I save no yen ja ba khwai de gi saw number ha ba na tro I save ta the highest common factor akhoi gi imalon da ha tara ga di mabani si bu yen ja ba khwai saw number mabani bu yen ja khwai saw number 16 yen ja bra ne ma yong yadro adali I save 6 lere adu I save sina number ani mak yen ja dong ne ba number ani du gi tisina phone du si yen ja ne ba number ani du khadong na phone du yen ja ne ba number ani du purina phone du yen ja ne ba si ko no adu I save tu na number ani du yen ja ne ham na tro adu I save tu 20 tare 20 asina mar puto ko duri number du khwai chaw du puto ham na tro adu di puto tu number du I save ni yen ja bo gi dong ne ba I save tu 20 na tro ha ba di 20 ani yen ja ba number oi dong ne ba 20 ani yen ja ba 20 asi bu yen ja ri ba number 7 as phone as yen ja da ya ga dong ne ba angka gi niyom je divisibility niyom ne sina khudam moina ma hage 6 ni yen ja ba number je kana kana no 6 12 18 mayam lai tro 6 ni yen ja ba number mayam lai tro hai ba 6 ni yen ja ba number khudim mak se 6 bu yen ja ri ba number 2 na su 3 no yen ja ne 2 na su kana na su ha 2 na su 3 no yen ja ne oh ge tu no sala tu na su kana na su 6 ne yen ja ba number khudi mak ase 6 pu yen ja ba 2 na su 3 no yen ja ne se akoi basic sina number system he CIS ki class hora je har ga ida ha man mit ala ne aduga noi de lek tak te khutak si kai noi tara ga di koi thoga koi foundation base tha taru ki tawri ba koi machi mamang da tawe base adu khutam ta roi tha ni da tak pe khutak te oza sin kok tha da bam sange noi khang da bira line khan bi gno ya da raisa content se ma ko din sa or ba portion na pixel laga question ju chana na mong talak taraga de koi kitang khutak du kitang chen se samadi lei roidra ado ko thada du ne sum ma ne khang bi ga dong ne yare ko mana kina gari question ai ju question ji ko thiraga dum ta law na mal laga ai ju prepare tong nang pote ko tak thi due to rain in the India Australia ODI match India ga Australia match sanaba ji da nong su na mar moraga India na 320 runs in 46 over nifu taruk to mana run chahum kul loga da bane my partner in the first 10 overs the average scoring rate was fast kya ma lau duisya over nifu taruk ta ke doba thoina bai dam run 320 login ahan ba over tarada the average scoring rate was 5
But in the next 10 overs, it is increased to 9. 9 over. Then in the next 10 overs, it decreases to 5 and again increase to 8 in the next 10, 40. Now, what is the average runs to need to win the match? Man winning is kano. Muning ziko. Over nifu tarukta, over nifu taruk natra. 46 over the run kya logo daba. Punna kya no run logo ja. Over nifu taruk se man logo run ji tutel run ji kya no. The car power is twin ba. Ludi ko 320 run logo dam natro. Ahan bagi over tarada. 10 over the man run kya logo. Ahan over tarada. In the first 10 over, the average scoring rate was man score to is kya no. 5 natro. Ado over tarada 5 ki sang the lore. Ado over amam the niko. Run rate I say overom the lower sang ne. Overom the manga lo the over tarada the kya lore mani to tell. 50 run lower ne. Matangi next 10 over the nam ke doriba. It is increased to kya 9 where have not throw 5 or 9 where have not throw. Tadi taramapan 90 run nam lore. Sumbra. Then in the next 10 over matangi 10 over the ke doreba me. Decrease 5 damang handaresine. Ado tadi taramanga yang kayum lore. And again increase to 8 matang namok matangi over tarada namok kya da 8 tam hang la punna ran dipan taramari fum lore. Punna kya lore yung. Over the kya sudukres da. 40 over surabo. Kya wali 6 over 1 lori bram diyo 46 hai na 46 what haibani na 6 over 1 libra adagi punna kya no ran dia yang kai he sama udra sani humdra na trawan lo ja ran kya wali lo gudaba ran mana pa mina 320 na tro 320 yo gudab kya wali ke 50 wali tro ran ji 50 wali 50 wali kya da log di over kya da le mori over kya da over taruk te log di na tro over taruk te ran yang kai log di over um kya log tara adu di ma hangis ke no what is the average run need to win average putu eta di sangsata kya log tar over um da 16 to tare dana me am kyan tare bro 16 to di taruk train toy ate taruk ni pa ni fui pa na tro et han sapati rosi or mani na tra taruk ni pa ni funi pa na tro tu le ma ba point karaga 0 apsilo na tra tarum train pa kyan ta bra 8.3 sang lord question ni am sangi luba mali but munna paroka na di ira lai ka su deite cricket ki knowledge ka le mina di hai ni renal zit khom dram hai re ai ga na sa tang ta ni khomai sur ba sa kusinga na yaw lai bagi khanga ba kusinga na yaw lai bani na moi di gd level da lek tak ni gd kusing yaw bana ni pharis aduna thabak try tau ge hatara ga di foundation course ma yaw sulo khoi gi ko any thabak masa sumba singi tongana 11 watts 11 1 gi base lay 11 2 gi na khitang maya warap saw bas 10 plus 2 guma mts ki lay kwai di office pa magana 11 3 gi cgl guma cpu su lay ko adu yaw bu kang muna di si hainare moi chat hari zurba athletic lover 8.3 tabro tare very good next sito sing class am thake ko ngasai class noi gi singa hom sujile laure jeduna kitang energy wale ko Yandarbe yung umayam. Find the compound interest on rupees. Ngasay the compound interest kan tayo ko CGL BS ki so compound interest tayo ay asongi GD BS ki so compound interest tayo ay GD ki satra ay coaching yaw satra la ramadi fa haira daw yan saji ngo. Find the compound interest on rupees this at the rate of 6% per annum 2 years compounded half yearly word pipin ngasay takida na 6% half yearly word di anil 20 na 3% anik lane time di 4 lane ko 3% tu balik lah di si. Hana question leben je GD leben ni ko. SSC GD leben ni. मुझे TCS से मैं अपने को CD क्या था ना. Tisna ni 6.09 6.09. Ay kanong ke yang gigi ko tuna. 12.1 elere 6 asi puri narani ko. 6.09 ani si puinarani aduga haneni anduiba mapan puri di mapan 81 mapan teruk ang kimari teruk nang puri ini ko teruk mapan yang kimari tatu kontratu malani 81 0 teruk tare om sida ida poin matong di mari teruk lani ama ani om mari mga teruk latu 37 something lani ko 5 mari
manga lani 12.55 lani adudi kai nama puto ai compound interest natra 12.55 to 0 mari lani 0 ohm lani adudi 18 gasi puinarane 10 lani ai kai nama hana tawge ko aina hola baw si au sang da kono taw dine 18.5 jadi 90 99 18 2 za 36 ta 945 mari kut pore 18 1 18 mari absela di 22 10 en thodi 2259 sang lani 2259 sitare thura bani ko approximation ni ko renal ji komdram am haire si level ji thura bani ko ai tam explain tawge ko me aina thuri je sidi hen thunga lei pontre ai bai na thola bani puri bi na ba I ta tawra bani ko thura bani ko kanda raisa sidi hen thunga pak lei ponte atai satra no holo zo atai ko jano holo zo ai speed thu no holo simba bu dong ai na tra so mi ko na ja ai no explain tori gama tori tapani dra yengo se tamna ta ke compound interest puthwa hai ni mana puthoi pirami ba sempham ji lupa kya no sine ba are ko ado sendoi kare se kya no re se ha rese kya ba rese 6% natra 6% ne ba sahi de 6% ka bane time de 2 years ne ba adu man ka du sahi de nati sahi tang khai de ne ba sahi tang khai oi tara di si rese tang khai tara ni 3% oi ne ba time de di sahi tang khai kya phangane sahi ni ji sahi tang khai mari phangoi dra adu time de na si sina ro re na si sina ro aduga nan amount an putho hol pi jai ko jikina tabi amount an pon mi hot ke tar 100 plus r by amount an putho sindoi sele bai tare ko time na sila ne adu pi di ya no 100 plus r di 103 by 100 la ne ko sidi kya lak tu ba time di 4 ne sidi matam sanga ne ko samai hol le ga di aduna aina si hot ta bane ko si method si formula palo hot te saruk te ne taw se ke ne ba raise 3% je kyarak la sina du mari sina du na 3% mari adi si formula pa du ne I know this scenery method se effective rate percent effective rate percent sina bagi effective rate percent adu sinar hot kan di kai formula ta ngani pan ngani ama tan mai di x plus y plus xy by 100 arga si formula je pan du ne ba ha mani de pan ngam sin x aro sin y sara ho tu ba auta di si di sinara di mentally holo mind calculation ai tare kolom thada sanga moidro sida ni puina di se lawi dro hane yala de ai tab kambu di koira ta age ko 6 lere 9 da ne yala di 0.09 la ne ko sma la ne adu sini si la ne sini gi jom hota ra ga di sigu mama lawi dro ada sini gi hot pada si tare sini ho pasi tare adu ani je par hot yaro iduri ani je par hot kana si formula jan pandu ni x sinam sarani y ju sin sarani adu palo adu di x plus y in plus sini puina du ne ko ayam puina tare to risa suma tare sida kya tare 33.18 tare ko thu do ni ko si ai 609 ani puina bu ne si tawri do 609 ani puina bu do amanda 9 puri mapan mari pu mathoi mapan tru yang kai mari mathang da 0 to 6 na to 6 ki di taruk mapan yang kai mari taruk ku tha truk sumai da gi ne 188 tara tare 370 adu point matung da dis kano leja ani mari hane ni la di taruk la ne ani mari taruk adu 0.3 kya la ne sa 0.37 point matung dis ani de loboni ko se point sina ma ne ba se si jaga je samai la ne ba 0.37088 wa la ne ba point matung dis ani de loro adu 12 point kya la 4 sorry 55 la adu 12.55 la ne bu ko sumaina 12.55 si la kan da khuin to ke no angka si muthate aro ga myam sai jaga je sumaina 12.55 tare uri ase ma khoi mari se 3% mari ka bhai ja khoi hol kan angka ji kya tara ne ba 12.55% tara ne adu ta de so compound interest ke do tare 12.55% of puthoi ba paisa du gi si puthoi ba principal du gi si la ne ba adu si di kya tare 12 by point matung digit ani lei bane adu di 100 la ni percentage ki 100 amaga adu p di kya no si ne ba kathana ni point mari ha ama wale adu di
18 ga sigam puri naro 18 ga mathak puri 18 5 za 90 18 5 za 90 99 18 2 za 36 to 9 abase 45 18 1 za 18 to 45 2 2 tare sigi 0 jiga si makai 0 jiga kana si ta hobne masa si 2259 adu ai jinga sai point du pulap law da bani na point matung na digit mayam lei bu pulap law da bani masen makai khara di khenar kane ansa si tarne dinot mai bam sar coaching tawroi dro ai khoi gi kaino noi coaching tawri ne to si aba company da khidang lui ko si lu bai di haira ga dim lai ba theory 9 na chapter 9 ta ka na budi henai rakini ko sidi mean of 30 observation was mean have the average have samane ko 30 observation was this it was later found that an observation 32 was mistakenly considered 31 the correct value of the mean mayam si question the average ki ne ko ngarang aina SSCGD special base konogi handa ya ba tundi ba question kun gi set amana ina gabni expected question set 1 adu do si samana bam yawi ko no GD le bene ko direct CD GD le bene ko SSCGD le bene si no gi sia se Fireman je ko no khangja ga da ba ma adu hande coaching yaw mi di wa phani ko na ta ba kamu di coaching yaw to um phagdran khali no ji yengo aina hajili rajin ri question le ben je aina talak pada gyan ta na wona bada khoju wai maram di theory 9 ta ga gyan mathang next by next talak poi di phagaba adu na ti direct question nei na ni chapter makal mix to rakani si di question ko manga adu nei na ne ma si class di kyan da bra hana coaching chala le ba satra sin de aina ta ji nungai harak posu yai ko aduna tab inong nong thina wina sidi ngamaroi gan khan duine no ngamaroi khalu gano ngamaroi khanma kambu to coaching la ta do dia ro maram di sinam kari gino average question ne the mean of 30 observation number 30 le re the end to 30 or ne average ki matung ina apunma number kya piram ge have se n mo sile ko magi average kya no 35 le masi aran mane ba sigi average e la le kai gi la le bano it was later found that kona khange ba mana average puthoka na si tare masing kunthra average ni pirame aduga mana kari thengnare kona 32 was mistakenly considered 31 migi 32 oigada bu mana kari wena loksilama ba lana 31 loksilama ba natro lana kari lawru hot kre ba mana lana 32 haina 32 oigada bu mana 31 oin lawru holame ba chumra adu sigi 31 the lawru hot kan ne average 35 tare hai ji migi asumba 32 si lawru hot kan de kya angle pam changya yo man 31 lawru hola me 32 si lawru di ame angle pam sangdro ame angle oidro sia one angle adro atara gadi mana 31 lawru hot padagi aran ba average puthokune asumba average puthoke si masing dor 31 dagi 32 lakya di 1 na thalak tu ja adu di 1 je angle tare adu di 1 angle kya ta gadi tu tel do 1 angle di average ta di kya angle de average ta 30 yen birane 1 da 30 yen la ni ko 1 da 30 yen la di kya no point karaga point ga 0 adu sha de ko point 0 ga 0 ma de 33 is 90 adu point 003 sang se point 03 ki sang se angle ane han arama du sini asum se 1 angle ka du ni adu average ta di kya angle ni plus si angle ni han average or mi du sini si da plus kya 03 absolute sidi live circle ero ko arrive trick nei holis arrive trick ne ko han orambe average se moi kuntra average se 35 madu aran mane kai gino migi 32 logu do mana 31 lawru holam bai ne adudi aseng ma 32 si lawra di 1 angle pam sangidro tu tel the 1 angle le value se tu tel the 1 angle ta di average ta di kya angle ke di average ta di n en thoni n 30 ne thoni ta di si thunge si sang je angle ani average ta na si angle ani tu tel the 1 angle pado average ta si angle ani average ta na 35 le do asuma pado ke si angle ga si tarani this arjun khumsam ngarang ai ta ke sata ni mai khum bai ri surba ron nore mai sata ni si khange dana coaching yaw lai ma sata ta heri khum mai surba sa noi khangwa bo si hana salo da ka wai ko thong ji kitang asin bios inge no ji ngam mane si ngo arai bas yaw ko mar makta arai bas yaw ka dini ko yengo mayam thani ste sida phajana best level na ka tho noi no lamjen wana selu kholo mayam do adu noi mai pan mangam renge ngam jungam ni khali mangde ama khan mane prem hai no ko ado handak ti noi kana tause khare yamna puthong am renge ai sigi thawoina coaching tau deba ko
Prem tu si tiap ya sih itu. CIS frame iram C5 selected in CIS 2023. Eriko sih. Na sigi exam sigi ne buko ate exam na te ado estimate yaman siko noina phajana thawai orade dum khoi ta ke sigi di na khango haina question lebe no mathematics ko jane ai mathematics karama lebe na leirige ji noi khanga coaching hodringa ji tawbai wane hayeng degi di dum chapter 9 na number system ICLCM har mai gi hangba yaba phajana content se ma tak thar khaduni aduga ne hen gyan tar kan sigi di mi noi nagra chare to werum polis x by y is sini 5x plus 4y na sini x puto am natro x ta y ni en bazi kya ba 4 by 7 ko adu 5x ka 4y ga ani pulaga na kya ta ba 15 ta hem natro ko atar ga di man puto x ki value puto am natro mayam mun taro ko ai khuna x ko y ga value si lei bazi ratio da lei bani x y si 4:7 siga samane ko ni irize fraction di the ratio form sama ABI ko the ratio da le asem bilu te asem mo to ke di ai sin puri ai se to ata ai kholo sina 7 ai star ne s ki mo to kana tara 4 is y mo to kana tara 7 is sinjlo x mo to kya ba 4 is y mo to kya 7 is adu 15 ta have na tro io kya tara manga mari kun is tara 28 ai tara ba somna 15 si punchilo kya tar 48 is tara ba 48 is equal to 15 therefore is puto kya ta di 15 da kana yelani 48 yelo idra adu di hom ka di manga hom ka di tratu sitare ko is ki bilu karama puto is puto na tro s bilu kya na 4 is na tro x di 4 is na tro adu 4 into h di kya na 5 by 16 na tro adu mari ka di mari adu 5 by kya no la isa 4 adu mari yen thodi mari ma thungya 5 to 4 yellow mari ma mari yenya da bagi ke dora point khara 0 ape mari ni ni pa ko tu le 0 maps le mari ma ko suma ba suma hot kane er ko me angyan ta bra ta da te wa bra am ta interaction to jine pang tak ta ga nungai ba na te nang di kinang gyan ta bra yeng madam khangre khumak pukolak ba nang kitang soli ko yan dai ko kuira mi khange o jaji ta satu ga do ado lemen jawrakani coaching lakta ra ga di khara haira lakba kamu ma khara yam sola lakba kamu ba asun ma jo me am khal prem ga ji ban song ga jani prem ma ji khale dana mangoni henai bo ji thau kan yawri bi sida mami di palar no aite o jawai bai na khange ado hai ba mi ne ta khalau da ba hai ta mi na khangi bu lai kai no da ai ba mi ji na khara lai thoga lam phang tol le khalau ro hai ta mi du na seriously hona di khale yana bhaja theba thingu lamjinam nising je yang yar ba theba do thingu na mai kan do gi mai thipi hai ta ba sa ta do sang nai bi o hai ra ga lei ba theba gum ba se mai thipi ngam do thingu na adu mai na ngam ka ne ai ko tha ni ha ba se am thi na sang ma tam ne mrom da di wana ge di am ye ai than tak to na ti oza tim che ma ta lo tu ni ta ke class video na phang pa ji no great chance video na mi nya do ai no sta je or YouTube tom thagal kani no yeng jo YouTube to free da phangal kani ko mayam phangan gi matam khara di ko sidi chim toro dukandar amana pot ama lupa sa mari pu yole 20% mange cost price pu to sidi very easy sidi direct formula panya dro lupa sa mari pu yon ba se 20% manga ba ne ba auta de kya no formula ga pandra bu ya ba ne sidi ko yo CP 100 by 80 la ni ko 5 by 4 4 na kathala ni mari mai tatu kun mari manga 45 ka 5 ka la ni kai ko dare formula panya ida se CP formula de ke no 100 na SP do thambirani ko matata 100 makana 100 plus kari loss organ minus la ka do ni ko formula pa la ga su toro formula haitrasu ya si pala holo ko SPD sinatro matata 100 pakada 100 te loss 20 to khaido 80 taraba kun na kadi kun manga kun na kadi mari na sin kadi kya thum 45 thunga 45 aina thuri se hoje aina calculation tawre ko mai na dugi ni ko haira basa sma holo se
Yaraba, sino quite for it. Not 300 sunang to we. Lere iba mamandagi kya taba. 20% tare na tro. 20% tara di kya yola mane 80% da. Adu kanda SP du uera kadine ba. Adu SP du di kya no. SP du di kya no ma piramisa. 180 na tra. Side kaktan dar holo siya 0 0 kaktan dar. Ani mari ani yang kai. Natra ani kumanga. Ani mapan. Kumanga mapan sani kumanga. So ay holo siya ko. Kakna ba mina kakna ba yung basi nung ay tabani ma'am. Sana kakna mo na di ko ay pa bani. Smile holo siya ba. Lere iba mamando. Adudagi 20% mangadi madugi 80% yolani adu kanda. Yoliba yon ba haise. Lere mamando 20% mangadi 80% yolam duini adu sidi bilu se jolo CP putok tuini. So 80 by 100 lere SPD pira me kya na 180 adu sidi kaktat naraga CP dum phangani. Yara dro sizo formula pharu bai su daka hoidi. Phadra bau yai. Formula se depend am tawguno ba. Concept se gyan thaude sidi laidra. Sidi noyo singam ni na. Some question jo hangi ko ai thabak bothona tamina kitang noi gi wena kitang lu bukhara arabiya ne adu noi de lui hai bwane atai sa ta sijel gu sa ai tori sa ta sing de loi hotu ni si ko a bag contains equal number of coins of 25 paise 50 paise and 1 rupee respectively be amada coin hai di sandi sapi je sab mana paisa ku manga sapi gi su paisa yang kai sapi gi su paisa yang kai sapi ka we ba makhai ko bra taram ngani noi matam dus ta ngang ngori ngi da noi na lupa sapi ke makhoi gi ai di khangi ko se gi pesa na ta ba coin do sab mana ba lei ba moi pula ga belu du pula lupa kya ba lupa sama ga trying to how many coins of each type are there siti option da gi hola su yadi ai ha option da hola su yai ba se adu option da hola gum sine coin mase how many coins is type amam do inclay ne ejo type amam do coin type amam do khanga ba how many coins is type amam gi coin do akona xx ni khalo adu di ma'am no 25 paise ji lupa do thodi kya no 1/4 na tro samani endini ko manam di kay no lupa do ladi no tro 50 paise ji lupa do ladi kya no Samadi thodi kya no 1/2 ta dro 1 rupee di lupa do wala di 1 adum ta ta ni mai natra lupa do mujaramina adudi famisa nangwanda ne siki sapi 25 paise sapi mari pira lupa kya hoine lupa natra 25 paise adi siki sapi se nangwanda aina mari pira adi lupa ma sagatu natra kanapuri nu khumra masingduna kya pirak paino se haida mari pirak punatra siki sapi mari pirade mari puri de kya ta 1 ta lupam ta natro kana puri hu kida paisa masingduna natro adu mana akoi di kari hai coin masing coin type to xx lei ham natro mari akoi na ina mari hai na praman tori do adu gu mane x as khangda min x lo adu paisa ko manga sapi je kya lei masing x lei natro adu x na puri ga apun ma paisa belu kya lei khangani sigi x na puri roidro sigi x puri adu di punna kya tare sigi na x/4 sigi sapi ji pulla ga kya na punna rei pesa ji x/4 makai sapi ji pulla ga lupa kya leiba x/2 adagi plus adagi lupa sapi gi na 1 x ka x leidra suman apun ma pesa do si leire adu mana kaya ni hari apun pesa do 1 1 2 man han biraba asidagi akoi na ngasai loksiliba mana kari harami back to the equal number of coin masing do sab mana hai xx ne ba siki sapi x ne makai sapi x lei lupa sapi xx lei din adu ta di pulla ga si ta din x sob tawra kan do da x to nan sane man how many coins of each type coin makalam mongi paisa kya legi coin masing punna kya legi adu x no logram ni x to nan sawi din sidi x sob taw do nan sa ta ni ko lsam lo bi taro se yare tamna tai ne to ja koi bi method ta lsam 4 loro 4 na 4 yela di 1 ge x lare 2 ne yela di 2 thunge 2 x di twice x sidana 4x lawidra 7 6 7 le ko 7 li yela di kya thunga ne 16 thunga 16 poza 60 poza an sadi tar ne ko adu tam no kisi kya taraba se mathak se kya taraba 7x taraba somdana 4 le raba somna 1 1 2 le sola kum phami na yam laksa du ni ko si kakna ga 16 thunga ni ko 4 ji asom chakrani adu 4 16 ja
64 ताद्रो yung ano yung meron tayong son mo siya yung kala siya adu kiso hing extra kaya kay tanah tawlo loy kedroge ba sida question to ino khumai ba sat khara yawri ko ngasi ay ngon ko sing yawro le ba sat ne bs aduna live sida ko live thari ni to ji aduna hana sat pe kana ba do manoi khange dana yung si sam masem lai re hoji ko san su am ka lu budi na te ko noi de khangtheng theng di lu du ne aina haise aina lui harise mayam viewers sing marakta so ai hana kainom haoge ko aina lu ba lai ba haina palli se viewers sing khangbi ga daba matai ba class 11 khar ne ba class oi bani na moi gi oi ba satra sing ne nga lu ba lai one sijil thaba sijil class or mo ba intai ji ai hoji ki question do aru bani haro bani arai bani nga ta hai gra ne yanda brais adu de ke no sidi ke do tare ma mayam si to du sia sob to hamna tro nang na to du sia kidoni point yaw base se yena ba yaw base into disi matham ka ona ne 1 by 0.5 point gi jam ngai ba man ne noi da ne yam musil la loi ha tar di point yaw ri na tro matham ka matak ma kha ga point matung disi kya nam teu point lok tho thambi ga da ba makha se point lok tho thamo kidoni ba am ka na ge matham ka point yaw di point lok tho loi thambi rani adu ke dongni matak ta leri basing se point matung digit punna kya so ki makha ge na point matung digit kya so ki thido matak ta point matung digit kya no lei saro sida ani punna kya lera mari makha da kya amanatra matak ta na mari lera mani makha da na ama lera ani si mana han ga da balance to ga da amada point lok tho thambirani matak ki point matung da digit punna la mari lei makha da male mana han ga da ni mana na hona ba da makha da kya wale si mari le na hona da hum matra makada kya wale ba ahum wale makada ahum wala mina ahum 0 ahum yawa 100 1000 puri rane kai bose kido ani ji balance tawno hona rak pada makada ahum wale na tramari mari lein hona bada makada wala mina makaje ahum wat pagi 0 ahum yawa puri ni ani wala madi 0 ani yawa 100 puri ni mari wala di 0 mari yawa puri ni kauranu ko matak to wala matak puri ba maka wala maka puri basi sam na du kanara lo rasi wadi manga ka diga tara itu kasu yare ko manga si di wan di batar basya atadi si ko tanaramo adu sauti puri na lo raga ne pui namana pare kakna ru nu ko se sita puri na pui namana pharane 125 ka 105 puri na ro sura phadi lai ko kumanga gi punu puri ge kumanga manga di sam kumanga amakut pure kumanga mari sam da amapsar sam ma tara kut pure kumanga tara su kut thonga puri na se mayang manar moi ko se 1 5041 kya tare se 256571 si tare adu point matung digit ahum dam ta ba ama ani ahum yaw bersa yaw de kai gino du ta de 125 na tro kumanga manga di kya no khoi puri sa sam kumanga adu 1 khut pure kumanga wari sam da 1 apsila di sam ama tara khut puri kumanga tara apsila kun thonga sume wanam puri di wangi di chap tan la ka duini mai ma pa de tham de 5041 sumi kumanga taru manga mari ga ngodi taret amma adu ta di 1000 ni la di kya thongya poi mo di 175 yaw de na why question typing soibra na tra akhui jam check to di to si ko yango 625 point matung da yena bani na mathang ko thok na ne ko summe point matung digit ama sinani mari ahum male son da 1000 puri re summe si so ado kathana re khalo manga ka di 121 na tro ado di amuk sukak na babadi yari da kumanga ka di kumanga di wala sing da ni futa bane ba manga ka ekolo manga nipan ado di ta disi 1405 to yeni yendu na tro nipan ama nipan kya tara humpu salaba nipan tare yang kai taru tabra nifu nga tabra nipan manga nifu 175 no udra so mi ko ai no jo holi do ado sida zum tare ado moi tapi mistake ojar option soire to ai ba sa option soire se udra so je sinu ko typing mistake option nai di ko ai gi staff sina tum magot paga nabi dia di na to noi tak pun nang number kitang soibu yarom jaujas no kes kai dia khoi chummal orang ka hey exam da question lalak tung na ti na cha admai khando kwa
nami bangang musik rezani no isi nama jira aku nama dia ipungani mari manga sangni angka nama je poin namngani simbol hapa je putsa kar sange ba yanda bra moya aku mating pangbiri no idu mana thabak tha mini midi khandai thara tar ya lere mani ko tere te megi exam tha dori ko library ke chatan pare मैम हजिकान से सुमाय तौनरे को मणिपुर दिल्ली जों कल्चर यौरे अखोगी लाइब्रेरी सिस्टम अखोई आइना लेरिबा जगह स्वाई लंगथमान स्वाई द एमयू अपोजिट लाइब्रेरी लेरे खरा हिंदोगा स्टडी लॉन्स ले खर लेरगा अखोगी पेरा स्टडी सर्कल हाइदी लाइब्रेरी सिस्टम लेरे साटा थौयाव बसिंग लाइब्रेरी द पुंग मंगा तरुक तरे निपा नो ती पानारे अदु मी था फावरोइद्रो अदु मोइगुमा मैम लाबनी मोइदे नोइदे लिड तौरकनी कोचिंग जु मोइदे चली लिरिक्स अदुमाय पाई यूट्यूब तक कईदा लेरिबा मैम से तौरगा हजिकान को दिल्ली सोंगी लाइब्रेरी चल चल ले कुइना पारगा कन्न होनबगी कनोसे सिगी लेबेन होनब साटो मणिपुर मरयाम लाबने अदुना मणिपुर लाइब्रेरी सिस्टम जे अखोई स्वाइदा यो क्वा कैथिन होइगरा मसी मसी याम लाइखलाबने को अदुना सिगी सिस्टम दा कंपटीशन से लाबनिना नोइगुम इसोन सोनबा तौले यारोइबा आइना हाजी सिगी लेबेन मणिपुर जी लेरे मणिपुर जी कदाई लेबेन मा कमिटी के सिनो खंगो थबक थुनु फंगनेगादी अदु सिगी लेबेन योंगनाराबनी अदु कोचिंग की लाइन द सोंगारे अखोना मसिदा मन दिल्ली सोंगी लेबेन स्मार्ट बोर्ड यूज तौदना दगी एप सिनदना कंटेंट सेम तखारे से वीडियो म येंग यानबा सिजु बेस्ट लेबेन ने खै तखलेसी हेको two painters Neeraj and Sanos painted the bungalow in 4 days. If Neeraj alone can paint the bungalow in 10 days, then in how many days can Sanos alone complete? Sigi dine iralai direct matak the punina maka haido kodane 40 the 60 and doing ko 40 the 60 yala the year something you know tara the mari khada 6 na tro purina ragana kya mummy ni torogan 4 days if Neeraj arun torogan shini in how many days can Sanos na toro devna to matak the purina ni ko makada khadona ni 40 to 60 and na tro adadi 6 an thongani option B tara without pain the whole of se kay na the formula amalai mi ni pulla tomina badana mi ni pulla tomina bada thawak se x day sangaba mathanda tawbadana y day sangi loro mi ama walori brem kana walore mi ni punmagi na x day mathanda tawbadana y day ama wali du kana thare ama wali du kana e na tro ama walori mi sin mathanda tawrodi kya sangadagi hai taragadi nang tawdu se mathakta purina ne bani biluse mi ani punbagi dunya mathan tawba amagi dune pullani adu makhadan khaduna ne khaduna da kana mang thane matamda ani se kana sauni x ko y ga se nawane ha x na sauni nangi di si mi ni tawba da sangba thabaki matam dune sina mi mathan tawba mi ama tawba da matam yam sangoidra ne mi ani tawrdi thuna logi dune matam yam sangaroi x p ani ba y sauni ha bani da yare ko si mong na mataw tamo holo mi ni tawina ba kya sange ba 4 days sange am na tro mathan tawba da kya 10 days ama walori dun tawga da matha to puri ne am na tro jain ha ba do makada na sobudi macha khai do de ne si formula si mataw tamo holi na tro 60 yelo de ha ma da 6 an saloidra kana an thungi 6 thungi 6 an thung ba di si thiro direct ye lu bi da ka oidre 6 na ho ba ma thiro yara ba yan dai ko sa samai holo haini hol na rem asai khumei je koi satani ko je han tak ra min heris aba direct isam formula na si easy question singe sidi what will be the simple interest on rupees this for 9 months at 20 by 3% samana isam samang ka dioi ba simple interest putu prt by 100 pan ba adu ke dawi ngasai gi sida ke dawi ha matam da mana tha masing do time do man da piram manatro 9 man 9 piram manatro sindoi karisina sahid ka bana to per enam haibasa ani si mana de ade sahid on thok te ade aduna time de sahid on thok piro sahid on thok ke di time ni ngani adu year olani ko katana de om kya tara 3 by 4 mana 9 man haije sahid ola di 3 by 4 ne sumana sahid on tho maram di sindoi karis sahid oi bani adu di si palo yare p di kana no a di kana no 20 by 3 ni fraction to sumai bi ko time ni kana no 3 by 4 maka da 100 yen baje ko na sumai thamasi ai ko maka da 100 yen baje puri ba hara ola di 1 by 100 la ne ko skai di ko thandaro mari ka di si ko mari ka di kuni thoi ka kun ga puinara loire kana si di very easy na tro
440 taraba sam sami ko sida question sida luhalai je keno tha da piram basi ko to podo ko si sam sam kawi GD 11 makne 2024 hangi be SSD 11 do adu makne ko siangi question yam kan lu de me the price of diesel increased by 40%. Diesel maman do 40% hangal lu re. By what percent a truck owner will have to reduce his consumption to maintain the same budget? Sige hangal lu re hamna tro 140 la ne 2 by 7 2 by 7 ki kya no kita mane yanko trick si taxi ka mai lak tu thu na hot ya re si ke no matam da mana diesel maman si kya no 40% hangal lu re ba aduna 40% hangal pa de han oiram madu sam menung du 40 hangal ya ne han oiram madu sam ni loro bu myam ko kya ba ni udu kya la ne 140 oiram mane ratio da onto kunna ka di manga kunna ka di tare natra manga oiram madu tare oire ha ba gum mane ba sam menung da na 40 hangal ha ba ne ba adudi manga oiram madi tare hangal tu ne ba atadi by what percentage a truck owner will have to reduce his consumption posai maman hangal adi ma ke do tare magi consume tawriba mana sinari liter maching do handa tar handa bi mong jina sigi ulta sakane ba hana 7 or maga manga handa ni hen sakane siniom le yanda ba trick to explanation du ko rani samay ta ge ko adu tare te kya handa diba manga da handa ba ani handa tare manung kya nan daija ani handa manatro percentage ta sa manung da di samay la ne ko adu sini bla ja adu si kakna ba ja ko na thuna re ja te na te 1/7 की percentage si kya no 1/7 percentage de simpa pola ka dune heng percentage class ta nga do ko par 14 ho kya ba 28% natro adu koi 2/7 gi si simpa pola bani na sa ta singduna ke dorani 2/7 di si 2 nu puri ta en toi ta kan ba pot oi bane du ni ko 2 nu puri di si 28.56 approximately si la ne ya ba natra ga atoba trick lai ha ma si increase pan manatro increase pala di 40 si thambirani makada 100 plus lakani increase oi bagi percentage puto koi samaina tawro jar aranda method increase ana pala di increase oi budu thambira makada 100 ara city jingane plus decrease ara ma di 100 minus 40 lakh ni ko ina percentage puto koi samaina holo se yai or har yanda ba me lenin sapam sa anoba sa tram kume boeing nongsa ko wirong mom police kumalai ko yanda obra kram mangbra hanu coaching chalamadi phadoni khala po yawre side difference between two numbers is yangon wena ne anka je hojika anka lai thokunu ko exam hall jina nang ngak tang du de question kumanga hotini anka kumanga thangna thang hotini aduna anka da no ma de yum de lek pa anka no ma de yam lo kumanga de ta da lek pa ta natra yumda anka no ma de mari manga bu honing da mi du na kamaina exam da question makal setter me andu question kumanga hotino siam do practically ne oi thukadra khalo ana prepare to matam da ne labje se matam to dai na akoi chelu du se kilometer adunia du yum do practice to kilometer chu chu chen chana ga da maina no ne hisab ama tham do maina lai si sang mane bu ko question kumanga ne boring chu silang mani ne nungti angka ni bo sana da bo hom bo ta mi du na di angka question matang setter me ama knowledge pisila ka di sidi boring chu masan ta surakane ba chuhol loi ga ta noi khuta lei tam na semak se hebi se sir kare ne pya live tawdiro tawni akoi sar karo na sara mes na tawdu ni ko saturday ga friday jam taw bone dum ko akoi sara mes sang thui ni adu noi coaching ngawni masing interest lei basing tawro akoi ni sai hai ga na youtube ta akoi gi ko sum oja oi bani na akoi coaching center business academy manipur ko si through the help to bi ge adu ga khara so akoi earning ju tawdi adamina payment course dum to ne ko difference between two numbers is this if 4% of one number is this is 8% of the another number ratio me tasin roba 4% of harma number do x doro siga is y kari hoba 8% of ani sub number do y ni loro adu x ko y ratio je ina hek toy ta bodo ngani bipin tak ta brasa ulta salena aina toy ta ko twice x amasung thrice y have a number ani piram taraga di sidale x amasung y si ratio da di ulta x na 3 y na 2 y na aina sum toy ta ko po to ere adu ahama na modi x logre akon man y losing gre adu di x na kya y ga lemina ba 8 y na x ga lemina ba 4 adu di ani si ko thana na amana 1 amana 2 habit ahama number je ani subagi double ne hai ne
natro adu mabani khena ba piram natro mabani kya khena isa mabani difference to kya na one oidra mabani difference one oi kana mana kya ni piram 1460 ni piram natro ratio method to yu mabani khena ba one oi kana si piram kya na puri phangba bilu no sia sina puri phangba bilu natro si aise wor ne da ne ata di then find the board number ani mu putu ai di one unit ki di si dum ta zara ni ko abdi sina puri du ni na tu unit ki di sina tu no puri ra kya ta se sorry sina puri ra kya ta ra khudi mak sina puri du ni tu puri di ani sono ani tu try to ani mani ni pa ni ma ani 2820 tar ba are ko sumro ai puri no soi gra ba ani sono ani tu try to ani mani ni pa ma pa ani mani 2920 na tra series tar ni are ko na sen tawre like we see next the present population of the country is 2.16 crore hoji country ma the population si lay mase 7.29 crores during the next 3 years mathangi sayum dar si were fine uniform rate of increase in population to sahi hengalisa hamor man kya hoji were 7.29 natra sayum da kya were kem natra sahi kya sangi ba hum adu ta score cube to bitare very easy lore mani point nga sai point ni mam ta ke bedoina sahi uni ora madi score to ni ko point ni ta ke no point matung digit ani lai si ani le du lo tho thambada point matung digit ani somso ani samana rabine ka si to roi na tro cube to ro adu 7 to 9 asi kana gi cube no 9 gi sina kya gi 6 ki na tra ata kathana di 3 3 za sina 3 2 za 2 gi manung da 1 na tra hengali sa ani manung da mengal sa manung da 50% hengal ani very easy side live la roi ko delhi de oza ai bam le ma holo sma hola ni ko side na line honinga leite habadi sahi yong manung da hengat poi bani na 3 time hengal li rate percent no homlo puri gi be ne ba do homlo puri bu puthoro na hona kana ki rum lo be wa ne ko koira ta ko me thasum lakhi na heng sina percentage ki chapter da tausi ko next 5 men working 8 hours a day can pack 15 boxes in 8 days. Adu di si formula se kai palani M1 ai toi ta pung ta ni si ju. Question ni sana ni ko khoi di yaw bada. M1 D1 pung masing du si thamani suri thabok masing du na makha thamma natro. So M2 D2 H2 natro W2 la ni. Yengo. Mi kya no hamada mi manga na nong mada pung kya suba nipan suraga numi kya ni daloi ba 15 box pack to bodu numi kya sange ba yede M1 hour 1 hama palamaze sina thabok sima to je box taramanga pack to bini adu thabok masing na 15 jina makha thamni ko numi kya sangba D1 at M1 D1 H1 mathak loin thame M1 H1 D1 W tawri ba thabok to makha thamda ba ado mo yengo somdana 2 thondeni ko 15 men na tormena M2 sina then awasna H2 then in how many days can they pack 20 box na tra W2 na 20 ne al W2 makha thamo M2 thamo mathata awar 2 du kya no then awa na tra D2 du hang mane lore ko na second lore adra atadi ko tadro kya taresya tarang ka di ani thonga ba areka manga ka di kya thongya hom taraba de tu puto kya ta diu karan sana du ni ko makhala yu na matha saki du na tra 8 matha le du makha ji yausilu ni si 3 na kya la ni tinga 3 si la wedra sumi ko kana yaraba yadra male 45 taraba nipa ni phumari ni di kya no ni 120 taraba 120 at 45 mil home set kona bra omanga tro omanga tra home set ya de tu salani ko tu something set padam tanga kolombo tharo te yelo no ba 3 set pa yadre tu set to re tu set padian sam te yaw option de yengu na option pi be ne ban ka jen lai thol jar ba ado si formula se yamna si kana bani ko se ado hoji tawri du khange dana ahan ma palam sing ji ahan ma palam mi duna M1 ahan palam pung duna awar 1 ahan ma tawri ba thabuk masing duna W1 tawro kholo ko si formula tere pala next among a man sold 2 plots for rupees is around the taki dangai ji digi expected na ba doson yaw ni kan jin jin pot ani gi SP mana bane se pot ani ji same kya da yole ba
ama tara sa lising tara lakh tara di yole ama dana 12% tonge ama dana 12% mange mana tawriba business pot ani laiba yon mai thabak sida ma kaya mange ye tonge ge ta di pyramid ke neba same SP ni for pot kya gi pot ani gi SP ji sab mane pirama ba amadana 12% tonga ba amadana 12% loss oiraba overall sida kaidone sigi business khutau sida overall sida mas matam supada always loss lakanem si singarang da suta kimni si video do ai ani sigi puna thagalakani ko mayam ngarang ina SSGD gi 20 question practice ni ngasi gi nasi ngarang na 20 ngarang gi question do na sini 20 oi ngarang gi do na 20% gain amana 20% loss sida overall loss se kai lakani si 20 squad to bira 100 ne have ne ngarang takri do na ko 400 ta 100 ne la di 4% loss hai du ne natra ado hojiki sina khoi di kya ne ba to oi mina 12 squad to biro idra ado laire ko do dia 12% gain amana 12% loss aduna cham am toina frequently hang bai ne ba dum question nai nari khuding yauri si sina Cisf Fireman yaw ba ngarang dun MTS ki question da ge na GD de su lak bi ai na GD ki expected question C ma de yon mane aduna adum barabar hangal si masing utho ga 10% oi ra zu ai ko se 15% oi ko ai ko noi na hang to du si ani za squad to bi ne have ne adu ga ne ni lo have ne na tra tebe squad di 144 na tro 144 da ne ni la di myam ke do ni ba point matung da dis ani thambi re to ye na tra sumana loss tak lak ka da ba sumana lai ko sa sum ji easy se ko sen on level wang ba dina te SSGD ga 100 manai lo ye yo khanda ai experience da ko sine hena lai hai roi maram di SSGD ju sigi chang ne re ko a cyclist covers a distance of 780 meters in 6 minutes cyclist cycle thomunu pa mana meter suksimana 6 minutes thawanga me 6 minutes 30 second what is the speed of the cyclist in kilometer per hour anka di laiba unit on to jin khidang ngahon mane mana saliba distance to ma khambiro meter da pyram unit tani ko section doise time na kya no 6 minute ka 30 second da adi unit ani khamrang na pula leiba jama do on de yade meter per second wolo second on to bosi time je 30 second am lejare minute is second on gather 6 minutes is second adi kya mana do ne mya minute ki mot nang na 60 second thambiro natra adu hana gi 6 amaga lejare puna 360 second natro 360 second am lejare 6 minute ki 360 duga sigi 30 second jima di puna kya tara 390 second ta roidro du dia sida 360 second leraba sida 30 second leraba 390 second da ne ata speed photo ke di distance da time ne elakanda di horen kai la ne 780 du da 390 ni elak tu ni unity meter per second la ne adu man hangina kilometer per hour ne adu ta de anka jam ya roi adu da khoni hekta ke du kai ba kilometer per hour je akoina meter per second on gya taraga de kana shortcut ta kana puri ni ba 5/18 na puri re sali hamna to somdai somon bada sidhi somdu on gya raga nam ulta salani 18/5 natra akoi ke no meter per second lagi kari do kilometer per hour natra kilometer per hour we bani na 18/5 puri tare adu kana puri ni 18/5 puri di kilometer per hour la kha thura ge ko ko sanji ni par mwari to ji sangi me tak poi ware noi wara mani gyan tarang man adu kya tare se 3 ka om taru om kya trom doi taru la adu 36 ta 5 ne lo 36 5 ne maji mantra malai 7.2 tara mani kamaina thu gya tara ga di matak su makaje tun puri kya tara 72 si tu puri kya tara 10 ne thodi kya tara 7.2 are ko adu ne ko ne thu no papa ha ya kaskai de yelo suka suka 7 thung dure ma 7 chapa thiru jare dana aina zum logic ma sama haram bai wane si tu puri ba do point dak nambira lo re ba yare ko sia thura ge khara question is sanga di ludo heta manda Akash Raju and Ram agree to pay their total electricity bill. The ratio of this is Akash pays the first day's bill for rupees C. Raju pays the bill for rupees C for the second day. And Ram pays the bill for rupees for the third day. What amount will Ram have to pay? Akash, Raju and Ram agree to pay their total electricity bill in the ratio hai do warungani ka. Akash na ahan ba degi bill je lupa kya piba.
40. Raju ने क्या 52 नत्रा. And Ram pays the bill for the 4th of 3rd day. What amount will Ram have to pay to settle the bill payment? Ram ne si piri mai question ki meaning se summary sama kai taru ko apal trying thoya 65 1 yung ko sumai na toro si tani moi question ji londa ji si wi ni ko ai hage mo ko yom ji Akash ne Raju ne Ram ne ma ko hom ji ke do 3:4 ke ba 5 ki ratio ji da moi ji bill ji pi ne ba adubu Akash na kya pi ba 40 Raju ne kya pi ba 52 amana 64 moi pula di lupa kya no o ji ke into de samya ke tu ta da sing me di samya ke tu na tro adu di sapana pi ge ta ra di apun me da kya no tu tel bilu dana apun ma sini tu tel ratio dana kya no tem na tro kya puri ta 13 puri ta dra adu khudi mok su 13 puri ta bo ke dong ne asing bagi mo chap mana sigi ratio sang pi ge ta 13 puri di kya no 65 ta du na tro 13 puri di kya no 42 ta bra nakhiri to chome ko 13 puri di kya ta ra 39 ta dra adu mana ke do ra ma hang question ke no Rana period 64 no tro. What amount will Rana to pay to settle the bill payment? Bill payment da kara sabsana thong na bagi damak tamana period to kaya half ka da gya. Ota lupa amwali tro 64 period mina 65 amwal tro. Mana mo wala ga sa Akash na mention gre hairand. Atra si wi de questions. E ko adu kusam mun pha bi ba. Tu sing yaro sum kusam yam ne ga na ai ju ta prepare ta uti ta sing na ga di ko. Kudak to tori na do sagi akoina toina tak ba do toin ta bagi talan unga me adumana no ji toina question yauraga question mem ne kan de sig logic si ma hani si oram ni idea ji question pa phangam ni a question na ga sang ya de kari hari no kari hangning no ji question ji kitang ambiguous oi ba yawe meaning ji kitang id mi ngon clearly express to da ba adu ka na de ngaun adu coaching chat pa gi da ka dum wor ka du the difference between compound and the simple interest on a certain sum at the rate of 8% for 2 years is this see the formula is ko compound interest ka and simple interest ka 2 years ki difference hai kari na p gi hamatam da sigi difference hai p haraga r by 100 square sina p ne ba ai ko adu difference to si formula lai jai adu difference to kya piram ya 470 kain ma puto p du piram de p du putok sem na tro r di r by 100 adi 8 by 100 na tra sigi square to ne hamne lore sida 470 p into 8 kya no kathana di ma ani mari kumanga na tra adu di square 2 square di 4 kumanga square 6 to 5 la aroidra adu kakna badi yadre ani ka di 2 3 5 tare adu 6 to 5 ka ani puinar yel tare therefore p puto kya di kya tare 2 3 5 se kana puina tare 6 to 5 puinar kana yen tare tu ne ndui na tro sum de adu tu ne ma matam da de akhona khangba ya ba sike no tu ne ma matam da 5 5 za 25 5 no rani ko one number already tu ne ma ja 0.5 loi ni ba 0.4 so loi loi ba adu ta ani si manung ta du na tra ere ko sa ta du option 3 um to se mangam puri re mangam la mangam nipan mapan ama lere tarun tarin nipan mapan mari kun tu dawati udis den uta taret nipan tara mari tatet kumari kumapan ani tare tu daw si tare mapan manga tero ko tara matwe ani le nipan mapan mari yadre si tare sine distance route method ni ko sine sem tak le dia roi noi na dum tawzuro yarba tawzuro id si yen madu noi he ni dana 0.5 loi ni sini mung dan sa le re distance route kan se pan mane ba adu di kana ta ne do kana tawzuro option am di ta ne ko batang cd an airplane flying 160 km covers the fast 400 km airplane namana 1600 km
Flying covers the fast food kill at the speed of this. The second this home at this. Find the average speed of the airplane. One thousand. Han bagi kya ba? 400. The second 400 at C and the third sanipa also me. Han bagi 400 kilometer na tro. Akun bagi 400 kilometer amaga. Akun bagi 800. Mana sali kilometer punna kya no? Kilometer sini ba? Maset si mati home thong sale. Si mati sedana speed kya sinari? 200 kilometer per hour speed thawi sidana kya? 400 kilometer per hour thawi. Sidana kya? 400 kilometer per hour thawi natra. Sida sangba time do putho. Haidi mana average speed putho. Journey ama sappa matam na matek thawi si. Mati amdana atopi speed ma mati amdana atopi speed ma mati amdana atopi speed sumai sat pase matang sida average speed khungsa sigo average speed hang taraba. Average speed se to tell distance to the to tell time ni yan ganeba. To tell time kya sange? To ni yala di 2 hours sang brajda. 2 hours sange kwa. Sidi 1 hour sang bra. Sidi 2 hours sang bra. Punna kya sange? 5 hours sang bra. 5 hours ni yan bigi double wala. Ado average speed la ne. Ado di 3 na 32 la ne. Sinatra. Find the average speed of the airplane. 40 kilometer speed of this, second C, and the third 800 kilometer. And the third to the 800 Hari. 800 kilometer money that throw. Adi third, Adi Sanipa like releasing Satu Sodo, the Sanipa kilometer, distance piram the Bane. Distance piram the Putoxi area can put to go. Sanipa like Adu 800 kilometer per hour, and other times there, 1 hour, other the 4 hour work of the sea. Notra, Kusan Munapada Venico. Other the 400 kilometer per hour taramani. Go, Kusana. Some Misizuka, Yandaba. Si piram de adu piram da budu piram si piram da putoga na ba to tel bito mane manako. Are. Kusan munu pada beni. Two cities B and D are T queen. Tumaleko mea. Turasinu kara matam lai trev ko. Hey exam da ko ki last hour yok sila de kaptran ta aidana. Hole den adu ni khando. Two cities B and D are this apart. A motorcyclist travels from B to D at 7 a.m. at the speed of this. Another rider starts D to B at the speed of this. Find out at what time will they cross each other. Adum si adum noide kitang ko yam kan lubdi sing de. Lubdi sing de noi gi wena kitang lubdi ba. 20 kilometer lam nari natra. Amana a motorcyclist travel from B D de satu natra. Pung kya da hoba. 7 a.m. da mai speed na kya. 40 kilometer per hour da thau di natra. Atopa mana D D B rom satu natra. Pung kya da 8 a.m. da gi. Karam speed ta thodi ba 30 km per hour da natra from thousand na dore mamane so maina thousand na ta raga di relative speed pan ngane ko distance kya lam nai no mamani si find out at what time they will cross each other ko karam kanda you know pung do si mamani pung man han ga ta di pung ni pan thosi na tare te thau natra pung ni pan baw da ne ma pung ama thodu ba ha pung ni pan tha lagi sida Tareti thorok paneba pung nipan de hobone siga chamana time de howi hayana ba tareti nipan baudi ma kya sat thodo ne thojila ne mana khara hali ko punga man 40 thori natra ma 40000 gradu ta 320 la pam 40000 ki ta 280 de la pa oro ba 280 ji mabani thojina dore amana bidu si yogre ko je side ji 280 km je hojik diagram ja topa me kya ta di 280 se mabani ne ke dotare amana 40000 ko 30000 ma punna kya da Pulla 70 km per hour thodi natra 70 si ala di 4 hour da una yani mamani si pung kya matung na ni pan da gi matung na ni pan matung 4 di ga no 12 pm natra enda raisa pung du tare ni pan sama na re dana ni pan da gi pung ni pan tare si ni pan tare manam thodi si 40 km per hour na 30 ni relative speed ani smaina opposite direction thodi na di relative speed pala ni tisna rani speed ani tu si distance di hoji kya da la pore tu 80 la pore mabani karai thene du no una du ja kara yang mani swai jaga da una ni meri ta roi ko una ma tam time ka changa da time to kya di distance to the mabani relative speed tisna bo phone ji ne du di 4 ta to 4 hour pung kya da gi no ni pan ni chamana thawo una ta ni pan ni bari hapsela da kya no train thu ta dra pung baro da analysis sim sumi ko yan da bra
Find the least number which is completely divisible by this. Makoyom ni yenda kai pick number hadi makoyom ki LCM natra. Ada LCM putok pwede koi thai na to kusi natra. Sum tole matam sangani. 18 yenda di 9 na yenda ni haigre. 14 yenda di 7 yenda ni hare. 9 yenda ba number 2. 9 yenda ba number di mai di sing tisna ba 13 tare si 9 yenda dra min yaro. 7 tu ga 9 ga yai. 6 ga 7 ga 13 yaro. 6 ga 9 yenda ba ni lere ko. Si ni mun an sawi duni. तो बुदा मग 14 yen jadi 7 yen jane dena 7 yen jabra yadre si yare lore elsam puto pagi method to tawro hot kesu holo adur matam sangani sina option tricks khanaba yare ko next 23 the average age of 8 people is 50 average yam hangi ko ngarang su noi handak se ka SSC di thabasing average ko khara thado ko MTS ki question kun gi se to the average question mari yawi sida so dum khara ahum mari sugre yawi isu ko average age of matam sangdra sia explanation to khara thunu ta khu sangi adu ne he exam matam sangdi niu adu question kun ga manga adu minute amam da holong hona ga di waroidra to noi gi mi pungani oi bane adu coaching sal obo ko mathematics yada mane average age of 8 people is this the second group consists of 10 people whose average is 70 when both groups are combined what will be the average of yungo moi ni pan gi average kya no moi average age kya na 50 years na tra to tell di kya sur mani to tell di ani pui na ga do ni ko ni pa manga ni fu na tra moi ni pan je average age ta si wai ta de pulla ga di si sore atopa mi group ama lai mi kya moi tara group sin average kya ba adu to tell kya da 700 tara ba moi pulok ki average pu thoi moi pulok ti kya sore 35 sore ba sonor moi pulok ki to tell lising ama ga sam tara ba adu 35 yelo lore therefore moi 35 gi average puto kya de 35 na moi pulo kya pun ma 1100 yen bi lore tu ne la di 9 tu ne la di 550 darba adu di dak yen ma da option tik to ma pan na sala de ha ma da ma pan taru yang khimari na tra 6 sana sa option na ma yorong ne da thiro yar option tik sana ba ye ko direct yele di matam ji du 9 na si yela di 6 sana sa to re du 6 sana sa pudio am khara thujilak pani ko loram da ge tam takhi se theory akhoi gi coaching mane numit full swing da tawrone dukan da tam na content se ma takti ni ko yarba anuina su friend circle me am do sumaina class e ibu ton question nang lai ha do sidi ade jidi lebe ni ko jidi lebe ni sangi se question yam kan lu haidi yam kan lai ha sira si dare question ni jidi mana dro at satra gi mi yeng da ne da sum Satan haiba na thazar akoi coaching to hoin khangi lebe ni exam lebe ja khoi khangani ena sida lui na ta lai hari je akoi Manipur da leiba jidi thari ba sata gi standard ma ina khangjabam lei anda ina guessing dori ne karo marks yong ne dum sumi ne amani ka da slide che ne ji noi gi harak pani ko CGL gi coaching wa ma bain tai je arai ba coaching ta ne harane me saina noi jidi thaba sata gi noi gi lebe na ma leidna noi gi haiba gi lebe adu yenga ga ina arrival pan mai wane examination amada atul na 30% mark phangi aduga mark tara wala fail hoyi kuna na 40% phangi aduga 30 marks hi helaga pass tawe ba fail hoyi bana tara hen mana 40 sidai je total marks 400 tara ne hoga ठीक रही से 10 400 40 de lani ka 10% na 10% 40 4 tara adu find the passing mark 400 ki 300% kya na sam kun da sitara se sam kun tra se to find the passing mark sam kun tra da 40 and 20 se mari and the home ta dra kun tra mari home try thina ta na tara 32 something sitara ni ko sum tam ta ke ko 30% phang ba se kya fail hoy ba fail 10 natra 40% phang ba kya hai leba what pa 30% phang ba kya wale ba 10 mark wali natro 40% phang ba kya hai leba 30 hai leba natra 30 mark hai li natro ani gi difference kya no 30% ga 40% percentage 10% natro somna 10% khena matam da sidana kya gi difference lai what pa ga hen ba ga se what pa na minus 10 hen mana plus 40 adu difference ti kya ta ne tisnara kane haiba ge tradi mag yobam thokpa ma amalei ko si yogodong ne ba sidagi kya wat pa
tara wat padi tara handa gitu natro sigi tara handa gitu ini sigi amana 30 hen ba 30 pura hingal satu ini plus 30 minus 10 ani difference kya no integer tis na bai concept pusi ngada kya da price ya suppose minus 2 ga plus 3 ga kya khene hera dinang 1 hera di lan du minus 2 de 0 yob da 2 um chalani 0 da 3 yob 3 um chal pun manga natro adu concept use to da kya da price ya wat pa ga hen ba ani gi difference mara ki difference kya no ide ani ji difference na 14 ni asumda 10% over the 14 ni ta di 1% di kya ta na 10% 40 di yalla ni 4 tar ba pa adi full marks kya na wini ha matam 100% ne 100% di kya ta ni 4 into 100 ke di 400 ta ne full marks 400 ni 400 ke manung de ke do ba ma pass to di ja pass marks kya wini pass mark photo no tro pass mark photo kya ta ra ke to tare 30% phang baji mark tara wali intro 30% kya no si 30% di 400 ki 30% di kya no me sam kun natro sam kun phang mi ji mark tara wali intro pass to ba tara apsil pass mark si kya tara ki 130 taro idro pass mark hang ma di sine adu pass mark to percentage ta puto kya tara ga di summary manung da 130 ji pass mark ni percentage ta di kya no 100% adu 4 ye le da du ni ba ko si tara thure ko last question ma ta ga jele next rupees 816 divided into 3 parts in the ratio this is sina 4 kilometer to palo 4 kilometer to ham the ratio semo moi ji na this 1 by 4 1 by 2 2 by 3 natra si ratio je akoi na makhai hon ba ya de hai makhai ho loi ga di makhai elsam no ro makhai elsam di kya no 4 ga 2 3 elsam kya no moi hom ni ya ba number quite big pom lo ro 4 ga 2 ya ba di 4 dar 4 3 12 ni ko तो यह तो ना नकल खुदी मुझे पूरी का दबा मकाद लेबे नंबर होम जी एन बी अब कोई पिक नंबर अमल और अदु नकंद पूरी हो अदु लोरे मांग रहे खुदी मुझे पूरी इधर दिया अंक गिनी होम नमक याद है को मरी तो भी अलग 3 6 होम मरी मरी निपान अदु क्या तारा मकोई होम ने ये ना बद फंग दबा सिया तो आम नुपान सी फंगा ना अनि सुबह नसी होम सुबह नसी ने कना ऐसा पुतो है ना आम पार पुतो है ना तो आम पासे सर होम नहीं क्या मनुंग दपुन बा तारा मरी टाटे मनुंग दा होम फंगने हान मनु पास अदुदी अपुन मसी की मनुंग ददी माना शाये न भाई से 4 किलोमीटर की मेथड मरी सुबुदु पांदुनी अपुन म टाटे मनुंग दा होम फंगदुनी सी मनुंग ददी क्या लाने अदुदी टाटे की सुलाब ता 6 लोय बदे क्या न नि पाला नि फंग कुमरी 4 लोय बन साता दो माले को सितार माने गेसिंग नि कोसिना कथन रो टाटे मंगा टाटे मरी di क्या न हुफुनी पान Punipan itu 136 adu di nipan thara mani adu nipan kumari omai tran sumi ko sa guessing to budu tammo bangka dina ta thuru 7 sulap ta kya no 6 loi badi nipan salaga phangi dana adu nipan om kumari phone loi utara kan yare ko sa samana मैम अरोई बदी स्पीकर सो तवे को अहमदरी तम ता मे याम लुबो इदे इबो तो नंगोन कमाय लुदि नंग दि सही म ट्रेन तोरबो फागी दौनीदा अदुनि सी को संजी मन ने को मैम सिदा सिदा सिगी लेबेंदा लैरिबसे इसाना कोचिंग चट्रसु यारे खनबना कसु काइद्रे कोचिंग दका होइबगी दि लुपा लिसिंग मंगा तिंथोगा ओजा खोइगी अवामन पिरो ओजा खोइ मरी मंगा नि तौदुसी कसु नतेना isi मंगा दे तोलोब लिसिंग कै सारेन खलोबा से अंकम तौरसे दु तोलोब लिसिंग कै साबा नो खोइना ओजा दा लुपा लिसिंग मंगा काय थोकरे थादनि कोइजे नोइ थामा दुगी परसेंटेज क्या नो पाथो नोइ ना हजि तंगयं कदु अप्लाई तौरो कुसनरो बिदो अदु 0 ohom manga se ame jingre 0 mari कथन खरो अदु 10% नत्रो नोइ थामगी सरु तरा थोपई अमा साम थोपई तरा जी 10% आदि 1/10 नि से फ्रैक्शन नि सम ना हरबदा नोइ की थाम सारे तोलो तुगी मासुंग तरा थोपई अमा क ओजादा खाइदोगा थब खनिंगद्रबा अदु तादे यारे कुसिंग लाक्टो आइना आदि आइना साइंगा जे वाइ बतसिन तबदु पैसन नम लैना लेकताइ जे केनमदा सात्र सिनिमगी अपाम लैबेनि अदु अखोइगुम ओजाजि नोइना थवाइ हापिरो हाइतारे आइदना ते सारा मेस लैरि अदि आइगि टीम सारजै लैरि याइको तबिरो मैम सिदा ज्ञान तादब खरे यरम बसु याइन खाली मरम केनो मतमदा क्वेश्चन मैम अमा सबक नैनरमिना कमाइ खंगने चैप्टर 9 ताला का नदी हेन ज्ञान तातुनि मी चैप्टर 9 तापदो ज्ञान तादब याउनरिनेबा नत्रा तखोइ दियामना नोइ तौदि कोचिंग जे याम अराइबदि ओइरे मरम था दुसिलु हाइदुंग नति थानि द चाउरो मेस दुसिलु हारखदि थानि द सारा बिस तातु जिकि दि क्याम सावे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स करेने फिर
ha adai English kyam chawi vocabulary grammar reasoning budi kitang live ni ko reasoning budi khara lai rani mana class ran dala tawje noi chi khanbiro adu yumda khalro lo aduga ai advertisement su khatat ki yamdra bada satu kun muti pa me kaino matamda akoi hingbada wadui ne ba mangi matam duga akoi ga jiune akoi ju mi ni na ko social activities amta yaudra bani ko coaching da tawle nge da samas ki kari ge isano pa do na ai mingbo kawra bi film le ra bani akoi ji aidi kathoi kan da tare ko ado noi su khambi ga dawne ko sumaina public platform oi bani ngasi ai thar ji live kono public live oi bani na sumba ji kara hayo ge to be wani akoi thengna budo khambi ra ga tare ko akoi manipuri delhi gumna akoi delhi da di live class to budo mi kya nge lisi manga tara yam da budo mari akoi di adu nati satuk sate tane bi ngesi yai ko adu khangbi ge da ba na akoi market am saw nati manipuri do jawai bose kai so yam kani na khunung nati akoi na khungi khul ba maya wera kab kab ngai ba ko mai mung mangare si kang da ba do na help to bi wai tare akoi gi anda ba akoi noi gi da mu to su phan tawge lo sila singa sedi ko aduga timing ze